Yes, Idol Bernard. Sinesh ito'y may isang abogado nga wan iti babain na. Ayun, babain gaya. Yes. No, babae na, kada babaan na. Malay mo siya yung babae. Ano ba naman? Ngem, ibagbagada Idol Bernard nga dito kano nga abogado keta awan iti GMRC na uno good manners and right conduct na. Imab abogaduan awan modo na kun ati asset ti Sinesh ite kada iti nga abogado. Oh. Saan na nga amo nga isakit iti aglawlaw na kang runaan na kadagiti tattao iti alawlaw na Idol Bernard. Imbagada nga abusado pa dito nga abogado. Idi kano nga kinageddanan ti asa ti Sinesh ite keta amuna masakit iti ada ti likod na ngem pinagbalin na kano matias Likod bus. yan. Iti nagluganan na. Naglugan dati bus. Naglugan dat bus ket pinagbalin na kano mat nga sleeper bus iti deluxe ko mga pagluganan da. Ay? Naipit iti saka ti ada ti likod na. Kahit mga sawen, DJ pasahero yan talikodan na ada rangkap na or masaksakit kasakasay. Yes, Idol Bernard. Sa in-recline ni Apo Abogado dito ito gawin na. Yes. Ha? Grabe metsen. O wala man lang hustisya doon. Yes. Kunada, nga idi kinumprontar da kano dito nga abogado, ket saan kano mangikaskaso. Idin tutado ka nung iti ikaskaso na ngamamat ka nung mangikaskaso. Jaman amo kata kaso mo isang sangon na di mo mangikaskaso. Tas la kano awan iti bibiyang na laon una yen. Kunada pay nga kasla saan kano nagbasa iti good manners and right conduct dito nga abogado. Dapat madisbar di damot amo ti linteg nga makungkuna dapat ikan natin ang importansya digiti adarangkap ti bagina pakairamanan ka digiti masaksakit awan bakas dya ini Apo Abogado. Awan, Idol Bernard, ket ibagbagada pa nga imbes nga linteg, nagbaling nga limteg. Ay, limtegen. Limteg kan sa isaka dete anan. Imbes na linteg, kilo. Wan, kilo matan. Baka kilo. Feel ko kilo. Hoy! Kunada. Iso na ko mati mangida ulo weno model ngem saan met kano. Okay, baka hamong model kami. Ala, kini ka siya. Wen. Dahil ito nga abogado, Ket ka nagnagan ko. Kanaglagan mo sa tukol. Anamot din mga ibaba yung gamot na po abogado. Apikas na ka. Mga ibabain ka. Aguro ka, kadwa mo tinagan mo. Is it Lawrence Rino Martinez? Wala. May siya. Dapat Mark Pai. Apo na kadado. Basta mark my word. Ken, tingnan mo clue. Ket mahilig ka na iso na iti mushroom weno uong. Talaga sisterette. Diba? Confirm na sis. Ay, para ti Sinesh ite. Idol Lawrence Corpus Martinez. Tatak. Araben.